Syukran jazakumullah wa khairan barakallahu fikum. Hari tidak ada pelajaran bukan dia dengan segala manfaat segala hal yang bagaimana ini perkara hubungan dia segala manfaat untuk bermain orang lepas untuk dia untuk artikan ini boleh disalami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harayno wadiran program yewtugol siranulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wingurdam maɓɓe ɗan e nder marhalaji tati. Aran yewtugol ilanulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam jibina haa ɓe nula toɓɓere ɗimmere nden yewtugol ila ɓe nula haa ɓe feri toɓɓere tammere nden yewtugol ila ɓe feri haa ɓe nooti wajibe. Haray fof mum ko wona yewtede ɗo ko mo lahkat yani ko wona raɓɓintinede ñogge moƴƴa digi ɗum yen heɓu no darore en heɓe no jangiren siira haray siira on no hattojini ka jangen mo faamen mo heɓen tasakuyeji ɗin jokken jikkuji wonɗi ɗin nder ɗon jikkuji nulaaɗo Allah ɗi ko ɗum janganten siira ko fi en anndumo kanko mo jokkuɗen on joni noon fof mum en ñoggay ɗum haysen yirtitoyto e muɗum yeeso waɗen dar jange kono ka fuɗɗode ɗo ko ardu wonɗen wadde weeɓitugol fii ko ɓuri himmude kum e muɗum hara hiɗen anndi ko feƴƴi ko en yewti jibineede makko on eno muyniri noon eno wuuriri o mawni noon eno wondiri e yimɓe ɓen noon e ko feƴƴi e gurdam makko ɗan haa o heɓi duuɓi 25 o tooli o sonnajo tedduɗo makka eno wondiri e makko ɗon noon haa kanko nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o heɓi duuɓi 40 ko ɓay o heɓi duuɓi 40 Allah subhanahu wa ta'ala on noon nulimo haray annabaaɓe ɓen fof hay gooto wahayu arata e muɗum mo tawata ko wahayu nulal yottintengal ɗo timmunde duuɓi 40 ko nula ado tumminde duuɓi 40 wo ko annabi Isa alayhi salam on ɗon ko ka duuɓi 30 nula luttuɓe ɓen fof ko tuma heɓi 40 si nule tayibo wattane yiili ila ñande nulaaɗo Allah on wahayu jippina e maɓɓe fowtere waɗa hari soobe nanngam ila wahayu on ari tawi fowtere alaa hande kadi koye no waɗi soobe yaadata e fowtere kala jokkoo soobe o yaadata e fowtere kala sansoowo jamaa on o waawata fowtaade kala mo tawata Allah fawiimo golle tedduɗe hewtinteeɗe jamaa on sansugol miijo maɓɓe e finde maɓɓe e golle maɓɓe on ɗon maraano fowton eɗen anndi hay ko responsabilité um ko kum fanɗi o heɓula a fowtataako wonaa noon fere si tawi no tiiɗi hay so a halfinaama nder ɓeyngure nden tun a taway no teddi halfineede on bokko bakka on ɓeyɗuuɗa hina noon fere so a halfinaama kadi yeru kawtiye on ɗon kadi haray bokko bakka on ɓeyɗuuɗa ñannde o probléme no yen a laanataako a fowtataako ñannde o ko goɗɗum haala ka so yotti halfinaama région on fof ɗum ɗon kadi ko noon ɓeydorta so halfina leydi ndin
ɗon ɗen kadi o fowtata ko eɗen andi si wona harana faalaɗo tottude hakkeji ɗi si tawina faalaɗo tottude hakkeji ɗin haray ko halfina ko wurima pinama ko waɗi ko aninimo kono ñamira jama on wonano yangoranaɓe halfinaɗo tawi ko halfina ko mo andiyaki tottude hakkeji kalifo o tottata hoolare nden on ɗon haray ma paaki amma halfinaɗo no anni tottude hoolare nde no anni jonnitude hakkeji ɗin haray himo andi ko dongal teddungal o ronda aray mo ani no naɓirta ngal o hewtoya ka Allah o hisa o daɗa nangal haray ko ɗum mapini mo wona fi goɗɗum ngo amma mo ma paaki fii landal lahara o hulaɓe o jokkodiri ɓen ɓe o halfinaɓen nde landitoy to mo wuri ɗum mapinama o gomɗina haray wuri o ma paaki fi rondagol dongal ngal to denna o gerayno rondoral ngal o gerayno rondoral ngal si tawi woni koko sakkotomo rondagol ngal ko ari o wakkilotto ittugol ɗum ɗon siko wareteɗo e hoore toñi mo wakkili siko sokketeɗo e hoore toñi mo wakkili ɓay tumina wakkiliɗo tottude dongal ngal no haniri noon jonnita kalifon no haniri noon so halfinama ngal dongal ɗon ha teddi nayewu ari ronkere ari haray mo wakkili maygol e hoore ɗum noon kono wakkilaki o accil ko ɗum watta si goɗɗo no halfine laamu duuɓi temedere haray mo wakkili naɓugol ngu si ɗon feƴƴi kadi haray mo wakkilijo ɓiɗɗo makko henɗo si on ɗon feƴƴi kadi hara ko tanirawo makko par ce que hula hasbore hulnoɓe hasbore ɓen no andi ɗum ko hunde aninde noon sayidna Umar ibnul Khattabi nde o halfinano ha hewtika o feƴƴina o andi o feƴƴinay woni ɓay ɓe inni wasiya no ɓiɗɗo ma on o inni ngal dongal ɗo landeteɗo e suudu Khattabu ndu woni yonilam min tu mi fawata ɗum ɓiɗɗo am mi fawata ɗum tanirawo am landeteɗo on yo tawara min on ko min tu landete ngal ɗon on responsabilité ɗon ka Allah min on tummi rondike andi on ɗon ko maafiiɗo ka tawaye Allah mo maafaaki noon haaju makko ala ande kadi kono mooɓira tum o yaaɓa yimɓe ɓen o ƴawa e hoore yimɓe ɓen o waɗa ɓe fof mbabbi o gollina ɓe o ñaama kanko to noon o sikka o heɓi ara o heɓaani ko ɗum waɗi haalaka noon e hoore ɗum noon fof kadi aray o fowtotako par ce que mo anndi aray mo tooñude tooño o no anndi kañum kadi ɗanotako fellituɗo no tooñi o ɗanotako a maƴƴinaymo tum o hula par ce que mo anndi o tooñayu haalaka noon halfinaɗo aduna on fof ɗum ko nulaaɓe ɓen ko halfinaɓe aduna on fof nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nulaaɗo e aduna on fof on ɗon fowtotako bon ila ñande wahayu on ari tawi hande kadi fowtere lanni ko hen ɗum fuɗɗorani nulaaɗo Allah wahayu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ko fuɗɗorani mo wahayu ko koyɗol gonɗungol ari e hadis nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki ko Allah fuɗɗoraninmi wahayu on ko koyɗol gonɗungol hari mi yi'ata goɗɗum si wona arday no mi yiiri noon waceekol subaka woopata hay hunde kala ko mi yi'i ka koyɗol an ko noon tigi warrata kapina yaara e woni waceekol subaka kana la yara ru'ya illa jaa misla falaqi subh ɗum ɗon ko hollugol wonde ko wahayu on woni arde e makko ni fuɗɗoranimo koyɗol moƴƴol eɗen andi koyɗi annabaɓen ko wahayu immorde ka Allah on wahayu ɗon ko wahayu mo tawata sikkitatake mum ko ɗum waɗi si annabi Ibrahima alayhi salam o hoyɗi himo hirsa ɓiɗɗo makko o sikkitaki par ce que mo andi ko wahayu ni ko koyɗi annabaɓen ɗum noon woni wahayu koyɗi luttuɓe ɓen hina wahayu ko weltinayɗi immorde ka Allah si tawi hawri koye julɗo moƴƴo aray Allah weltinirimo geɓal yi'ugol ɗum ɗon fi yo ɓeydo liman kono haray koyɗol makko ngol tari a ƴettataki e mum ko wiyete waajibi ma sunna ma mustahabu ma hunde ƴettataki e mum ko koyɗol banu adama ninani tun hina wahayu
koyɗi annaba ɓen noon ko wahayu ko ɗum wasi annabi ibrahima hoyɗi no hirsa ɓiɗɗo mum on o yimmi o ƴetti laɓikin o suti hirsugon amma luttuɓe ɓen hay gooto hoyɗata ɗum inna ko wayuni daranoɗen gol ko kamɓe annaba ɓen tum mari ɗum ɗon koyɗol ngol wona wahayuɗan ni ka wino ya bunayi inni ara fil manami anni asbahu o wi ɓinguel am mi yi e koyɗol miɗo hirse koka koyɗol ari ko noye mo andi ko wahayu ni ko ɗum way so yimmi o waɗi ko kayɗi annaba ɓen tuni wahayu ɗum ɗon sikkitatake be waɗe nulaaɗo allah sallah alih sallam no maaki nokku goo inna ruhal qudus nafasa fi ruu'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wo sayidna jibril o wutti ka kondo an wonde wonki wo wonki mayataki lannaali arsike makki on e ladial makki on hule allah wakkilo ɗon ɗaɓɓon no moƴƴiri yooɗi noon ɗaɓɓugol ngol ɗaɓɓiron no feewi bon nulaaɗo allah sallah alih sallama landa ko honno wahayu on ardatam o maaki wonde wahayu on nde no ara e an o arday woni wasi tawi woni ɗen taleru no luubee ko noon mi nanirta wahayu on waɗay woni wuu ara e an wosi waɗi noon wuu ari e an tampinaylan fota mi lakke moƴƴa mi maafo mi tampa kono ndehimo lanna haray mi hunjike ko wowli kon bon wonde wahayu on arda e makko malaikajo addayɗo wahayu on suuro suura gorko ɓay malaika no wawi suurade suura baadi ɗi ɓe faala wof on ɗon o ara o jooɗo yeeso an o yewtanmi ko faala yewtude kon ko nula kon o yottina mi mandito ko wowli kon mi nodda windoɓe ɓen ɓe winda wahayu goo no woodi ko tawata waafita ala hara ko direct sifano wahayu mo allah addi on e annabi Muusa ko yewtidugol e allah kene e kene ko woni o yiyaali jaatiki kono haala kan ko direct ina goɗɗo nula e makko ina jibrilu nula e makko ɗon ko haala allah kan o nali direct wa kallama allahu Muusa takliman on wahayu ɗon ko wahayu direct ko yewtere allah nden o nani direct amma ko lutti kon ko jibrilu woni nande haala allah kan o ara o yottina ko nula kon bon amma nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wonde no yi'a jibrilu e mbaadi makko ndi o taga e muɗum ndin tigi kono ɗum ɗon ɗuuɗaali wadde e gurdam nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam haray en anndi wahayu on no fuɗɗori koyɗol gomɗungol ngol e longineede on ko tawata himo wuttude ka fondo makko hunde kaari e goɗɗum ko tawata o arday wano banu adama o hewta o yewtidira e makko wano banu adama no andirɗen noon ka hadise jibril ko suurino kon suura mbaadi gorko labaɗo imo watti dolokkaji daneji pen batte yaadu ala e makko dugga hunde ala o ari tum wasi tawi woni ɗen o suppiti yeeso maɓɓe kamɓe sahaba en o jooɗi o tummidiri o ƴetti sookeji makko ɗen o fawi e busenulaaɗo allah ɗen o fewti e makko o landimo ko landoto kon nde wotere o muti ɗum ɗon o suuri baadi gorko ay bon haray ko ƴetteten e on batteji ɗon kanko nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama tawno o sikkitaaki ko woni arde e makko kon ko allah tigi woni imminde o sikkitaaki ɗum hay ñalla bon wahayu on no arde e makko noon ka gaaru hira wahayu on jippi ɓaynulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam timmini duuɓi 40 ɗin tawi himo yiɗi weddagol o yiɗi weddagol tawi o weddoy to gaaru hira ko fammere wonde makka e fello wi'eteengo jabalun nur hakkunde ɗon e ka kaaba no gasa harat ko ano kilo 7
mahara yona nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hari on sayi hakkunde gon fello ɗon e kaɓe hoɗi ɗon siibu bani Hasim ɗum ko ka fewndo ɗo ɗen ko ka hurgoji ɗin woni ɗiɗan gon dentumbere ɗon yani kaɓe wiyata ɗon ɗen suudu nulaaɗo no ka jibinaɗon no ɗon kum waɗu fum ko nden tenteŋere ɗon ko ɗon siibu bani Hasim on wonno hakkunde ɗon noon e ka gaaru Hira on woni ɗon kaɓe wiyata ɗon fewndo Jabalu Nur hari on say ko hakkunde saare e burure par ce que hari on say no woɗɗodiri ko jeerende buy taƴƴi tete si hewte toon tawi on say ko ka wulano fewndo ɗo ko ka tumbo saare woni kono hari on say toon ko wula nulaaɗo Allah hari no yiɗi yahugol weddo toon rewa Allah e diina annabi Ibrahima kan o miijito fi Allah o miijito fi ngu tagu o doga ɗi sanamuuji e yimɓe muɗum e jinduru muuye man saare ko woni kon ka nder saare toon e pagay wi e rewgol kona Allah e bandiyaagal ko woni toon nulaaɗo Allah doga ɗum o yimmo o ara o ƴawa ngo fello towungo mettungo ƴawde o yaha haa ka fammere dow toon o naata ɗon o weddo kala yiiɗo ngon fello no anndi si ngon no weli ƴawde sagata wakkiliiɗo hannde o wawata ƴawde gonɗon fello ko manki wano 30 minutes ma 40 minutes e hoore hara minute ɓey mo tijji yanugol lutta e muɗum nulaaɗo noon ko toon ƴawayno weddo fi yo miijito fi Allah ɓayɗon sa islamu araali kam ko ɗon o woni o naɓora jooɓa makko on o ƴetta ka suudu makko jooɓa o naɓora fi jemmaji ɗin e ñalormaji ɗin o wona toon ha jooɓa o lanna o yiltitoyo kadi sonnajo makko on moƴƴina bagage makko on hebla jooɓa makko on o immo kadi Makka o seeno ka Jabalu Nuuri ɗon haa ñande goo noon e suumayeere ñande Laylatul Qadir Sayyidina Jibril alayhi salam o ari o tawimo ka fammere ton ɓay o tawimo ton o naati ka fammere nene Aysata no filli hadise wonɗo ka Sahih al-Bukhari o wii nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sifi wonde malaikaji on ari e makko o naati o inni mo jangu nulaaɗo maaki mi wata jangude o wii jang nulaaɗo maaki mi wata jangude on say malaikaji on ari nangimo o jogimo ha o lakka o accitimo o inni jangu nulaaɗo maaki mi wata jangude mi finami tawi jangugol mi anda koni jangugol ha hande mi jangali on say o accitimo kadi o nangimo kadi o jogimo ha wuli andingol mo awa soobeyanama de nangama soobeya mimminama o accitimo o inni iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam o yeetimo ɗen ɗon ayeje ka arande suratul alaq on sayi o accitimo ɓay o accitimo on sayi o muti nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam immi ɗon nden ñande tigi o hooti ka suudu makko himo diwna himo huli himo maapi par ce que koko hulɓini ari e makko ko anda o wasifa ɗum ha hande o janggali o yeetama yo jang o tawimo ka o weddoto ɗon o andi ko wahayu ari e makko ni kono ɗum ɗum hulɓinimo moƴƴa ɓay o hewti o tawi sonnajo makko on nene Khadija radiyallahu anha o hewti o inni suddeelam miɗo janga mi huli suddeelam nene Khadija suddimo ha kulungol ɗuyti on say nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki min de mi hulani hoore am on say nene Khadija maaki ko hen ɗum waɗi o sifanimo ko feƴƴi kon ɓay o sifanikemo on say nene Khadija maaki o wota hulu wota maap Allah hersintama few wota sikku ko jinna aruɓe e maɗa ma ko goɗɗum ko feetinayma ma ɗum ko warayma ma ko tampinayma wona ɗum wota hulu Allah hersintama an a jokkay enɗam a ronɗoto dongal a adday ko ala
a sandoto hoɓɓe a wallay masiboji yanayi ɗinin on sayi nene Khadija bintu Khuwaylid ɓay kan kadi tawi o annda fi ɗum ɗo kono si tawi woni ɗen goɗɗum yani ko tawata anndaka ko be ɗaɓɓite annduɓe ɓen nden ñande tawi ko mari annduɓe ko jogiiɓe yimɓe defte aranɓe ɓen ɗum woni jannguɓe ɓen tawreta e linjiila ko ɓen landete kala ko yani fewno nden ñande par ce que ari on tawi islamu araali koye gere arugol ngulde on tawi nene Khadija bintu Khuwaylid ƴetti nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama inni mahinki tan ka Waraqat bun Nawfal tawi on ɗon ko ɓiɗɗo bappa nene Khadija kono ko jannguɗo defte aranɗe ɗen janngi linjiila e tawreta ko jeyaɗo e ruhban himo faami fota o ƴettimo o naɓi ka Waraq o wimo hey fifa ni ɓi bappa an ɗo ko aruɓe kon e maɗa sifa noon on say nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sifi no warri noon fuu ɓawo sifike yeeso Waraqat bun Nawfal ko waɗi kon on say Waraqat bun Nawfal hari ko windowo jannguɗo linjiila on e ɗenngal arabe mo waawi windude ko annasarankejo tiiɗuɗo on sa winni awa hinoma ɗo wo ko o naamuusu arɗo e maaɗo ko on arayno e annabi Muusa ko on arayno e annabaaɓe aranɓe ɓen fof ko on ari e annabi Isa ko on ari e annabi Muusa ko on ari e annabaaɓe feƴƴinooɓe ɓen fof ko on wiyete Jibril o innimo wo honno mi wuurayno hala miɗo sembi miɗo e cellal an miɗo e doole an ñande yimɓe ma ɓe raɗotoma yaltine Makka ɗo hala mi wuurayno ha nden ñande hala miɗo e cembe an hala mi wallitotonoma on sahi ɓay o wowli ɗum nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ngalɗi o maaki ene eɓe yaltinaylan ene komi yaltinteɗo ɓe on sa Waraqatu maaki wo feere wo ala mo addi sifa ko adduɗa kon ko yaltinteɗo feere wo ala ko yaltinteɗo mo addi sifa ko adduɗa kon feere wo ala ɓe yaltinaymo ɓe raɗoton on sayi o wi wo si tawi noon Allah tawnila nde ɗum ɗon no waɗi mi wallete mi daroda e maɗa mi walle ballal tiiɗungal neɓaali hay seeɗa Waraqatu feƴƴini ɓay tawi o nawi kono tawi o anndini nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wonde ko yaltinteeɗo par ce que ko ganndo ko ɗum waɗi gannde ɗen fof si janngaama no ɓeyda tawhiidi si tawi ko julɗo janngi no ɓeyda limanu no walla kadi anndi Fir'auna e gongol makko bandi ko mbileɓe jannguɓe ɓen gandal mbileyaagal ɓe anndi ɗum ɗo na mbileyaagal ko ɓen silmi ɓe wakkili wonde yamɓe sahiidi tawi bimbi ko ɓe cippiroɓe e Muusa kono kiikiiɗe ɓe wonti walloɓe Muusa par ce que hiɓe janngi ɓe anndi ɗum ɗo wona ko ɓe jogii koni ɓe anndi ɗum ɗo jilla e fenande ɓe gonɗini bon ɗo ɗen kadi Waraqat bun Nawfali o huɓɓayhimo janngi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sifike tun ko sifii ɗo kon o anndi kisan ko annabaajo mofte ɗin o gonɗini ɗon e ɗon o wooli kadi si tawi no mi tawete no nguusamano yimɓe ma ɓe yaltinayma mi wallite to noma fota mi darodayno e maɗa o wowlanimo ko aroyta kono o annda fewno ɗum nulaaɗo annda o ngalɓe wenni ene mi yaltinte ɓe ko ɓe yaltinaylan o wi ha hannde goɗɗo addasiro ko adduɗa kon o woni e jang ko raɗeteɗo yaltine nde ɓaali hay seeɗa kanko Waraqatu o feƴƴini Waraqatu bun Nawfal o feƴƴini kono tawi o gomɗini Allah o gomɗini nulaaɗo makko on o woni aaden diina o woni aaden l'islam o woni silmuɗo si o feƴƴini bon eɗen ƴetta e tasakuye ɗum ɗo wonde debbo moƴƴo e gurdam moƴƴuɓe ɓen no mari batte tiiɗuɗo sabu no ɓay o yiwi ka burure o hewti himo huli himo janga himo diwna ko debbo makko on wallini fondo makko on wallitimo ƴettimo jindingol anda won o fi yo ɓernde makko waalo anda ɗum ɗo wona jinnani ɗum ɗo holli wonde debbo moƴƴo no mari batte e nder gurdam yimɓe moƴƴuɓe ɓen bon
hiɗen ƴetta ɗo kadi tasakuye wonde waraka silmi par ce que nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam seedanino mo aljanna ɓe landino nulaaɗo ko en ɗum woni fi warakata bun nawfal nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki mi'imo e nder aljanna tawi himo watti coñƴi hariire labaaɗi himo ko aljanna Allah yiɗimo aljanna kanko warakata bun nawfal en ƴettay ɗo kadi wonde nulaaɓe ɓen fennugol ɓe ko mbowka yimɓe ɓen yani fennugol jongonga ko mbowdi won yimɓe ɓen ɗum ɗon no woowa annabaɓe ɓen fof arɗo wo fennete si tawi woni ɗen annabaɓe ɓen fof fennama nulaaɗo Allah fennama tawi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sifanama fi annabaɓe feƴƴuɓe ɓen ko fenna kon fof fi o muñño holli jongonga bo fof fennete ɗum ko sunna Allah e hoore yilindi wonde jongonga ko fennete ɗum ko sunna moftanuji ɗin fennugol nulaaɓe ɓen ka nulaaɓe ɓen fenna ɗon luttuɓe ɓen itti e sikke bon ɓayɗon o wahayu ari nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o habbitiɗon dumunne Allah on yamiroymo noon yo yottin ko ari e makko ko tawi on sawi wahayu taƴi taw few wonoy ɗon ha e laawol Allah jippinoyi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujuza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir on sa Allah jippinoyi mo ɗen ayeje inne mo a hinoma ɗo an o suddiɗo suumino hulino maapi a nangodirama immo kisan yaha waajoɗa yottina nulal angal yahu kisan ɗum fa anzir immo kisan waajoɗa wa rabbaka fa kabbir mawnina Allah feññina fi Allah wa siyabaka fa tahhir coñci maɗi laɓɓinaɗi e denndanningal tuundi laɓɓinaɗi warrujuza fahajur ɗi sanamuji ɗi ɓe woni jokkude en ta jokku ha hande hari o jokkali kono tentinana kadi o potto wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir Allah jippinanimo ɗiɗo ɗeɗo ayeje on say nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama fuɗɗi kisan ko hombo atti silmude ka sonnaɓe ɓen ko suudu makko ndun fuɗɗi yani nde Allah no walla goɗɗo o ko suudu makko ndun fuɗɗorto sonnajo makko on silmi ko on woni arano e suddiɗo silmuɗo gomɗinɗo Allah e nulaaɗo makko ko kanko atti andinade julde ko kanko atti andinade kolka ko kanko atti andinade julde sabu kolka fallede o Madina ɓay o andinike julde nden o andini juulugol ngol e farilla julde nden e waɓatuji julde nden ko nulaaɗo Allah ko kanko atti jannude nene Khadija atta jannede e hoore leydi ndi ɓay ɗum ɗon feƴƴi Aliya kadi silmi pay kunkum wonda ɗon fewɗo silmata tawi ko telen mo duuɓi sappo kanko kadi atti silmude pay koye fof bon ɓay on ɗon kadi silmi o woɗi tataɓo ñimnuɓe julde nulaaɗo Allah julde nden falla o juuli Jibril hollimo no juulirte nene Khadija kadi juuli nulaaɗo hollimo no juulirte Aliya kadi juuli nulaaɗo hollimo no juulirte ko ɓeeɗo tato atti juulude ko ɓeeɗo atti wallinde tiinde e hoore leydi kal islam bon neɓoye seeɗa Zayd bun Harisa on ɗon kadi silmi tawi kadi ko kanko atti silmude e wiyeteɓe ɓen mawali fof ko ɗum wiyete maccuɓe ɓen jiyanooɓe attaaɓe jiyeede ɓen fof tawano e ley koyɗe goɗɗo ko kanko Zayd bun Harisa atti silmude tawi kan kadi nulaaɗo no wattimo ɓiɗɗo imo ka nder galle nulaaɗo hiɓe wondiri ɗon wa'aden e ɓiɗɗo muɗum on ɗon kadi silmi Zayd bun Harisa bon tawi noon jooni nulaaɗo Allah heɓi Khadija o Aliya o Zaydu o ɓeeɗo fof silmi ɓeeɗo fof noon ko ka nder suudu makko woni bon ɓiɓɓe makko rewɓe ɓen kadi fof silmi eɗen anndi Zayd hari ko makkinɗinaaɗo kono nulaaɗo Allah hakke ko jogiimo ɓiɗɗo no ɓannitimo no yiɗimo yimɓe makko ɓen arno sooditugol mo e juuɗe nulaaɗo ɓay ko sonnaajo makko on Khadija okkimomo hari ko korɗo ko macciɗo Khadija okkimomo on tawi yimɓe makko ɓen ari sooditoygol mo
on say nulaaɗo maake e hino ma ɗo hinoɓe si tawiɗa faala mi accitete jooni mi rinɗina yaada e maɓɓe si tawiɗa faala kadi wondude an bisimilla on say Zaydu wi o noddi baaba makko e bappa makko e musidal ngal fof o inni ko sago Allah sago mon wo ko onon jibininmi wo kono ko miiƴi ɗo kon goɗɗo watalan ittude ɗo ko miiƴi ɗo kon goɗɗo ittatalan e ɗum ɗo wo hoote ɓenni e a suɓoto goɗɗo e hoore baaba ma e bappa ma e nene ma musidal ma ngal wo ko miiƴi ɗo kon mi inni on goɗɗo ittatalan e ɗum ɗo ko goɗɗo tawtanmi ɗo kan kono goɗɗo ittatalan o suɓi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe yahuudi bon kanko Zaydu o silmiri noon ɓay ɗum ɗon feƴƴi ko hemɓe hikkii ɗon ko nene Zeynab e Ummu Kulsum e Fatima e Ruqayya tawi suudu ndun yoni ɓeeɗo fof silmi ko ɗum waɗi si suudu nulaaɗo ndu woni aranuru e ɓeyngure gomɗinɓe Allah e nulaaɗo tawi ko kayru woni aranuru ka alqur'ana wona janngeede ndu woni aranuru ka wona juuleede ndu woni aranuru ka tato e gomɗinɓe aranɓe ɓen tummodiri ɓay ɗum ɗon feƴƴi sayidna Aboubacry Siddiqi kañum kadi silmi kan kadi woni arano e mokko ba silmuɗo arano e mokko ba silmuɗo hari Aboubacry Siddiq ko o gorko dimo tedduɗo hertinanaɗo wondidugol e nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nulaaɗo Allah no maaki ha hande mi noddaali goɗɗo e diina o ronki ugginade o miijito gokkun so inna mi jaɓi si wona sayidna Aboubacry on ɗon kanka mi armi ɗon l'islam on e makko ko ɗon o jaɓi hay ugginagol miijito seeɗa ma hiira ni hoore nden o waɗaali mi wi'u tun l'islam o wi mi ƴetti ɗon e ɗon o wi ɗon kisan asadu an la ilaha illallah sallallahu rasulullah kon tun heeɓi ɗum hay gooto waɗaali e ɗiɗi hay gooto noddaaka o ronki ugginade gokkun deƴƴa gokkun si wona on ɗon tawi noon ko jeeyaɗo e ɓurɓe marde dambe ka Quraysiyankoɓe ɓen himo jeeya e ɓuraaɓe yiɗeede tawi ko njulaajo jogiiɗo jikku moƴƴo jogiiɗo jawdi anndaɗo jogiiɗo dambe tawi noon Allah no mari mo ɗon yo wonu ngalu maranangu nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko sayidna Aboubacry Siddiqi o wonti kan kadi noddanoowo diina Allah kan o wonti jooni daa'iya noddowo e diina Allah kan yaani en ƴettaye ɗum ɗon wonde si jon teddungal jon dambe jon ngalu jon doole naati e diina nafa e diina kan fota ko ɗum waɗi ko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o weltino fota ko sayidna Aboubacry silmi kon par ce que tawi ari o heɓi ballo e makko baaɓe leydi ndin mo tawata goɗɗo suusata mimo kanko sayidna Aboubacry ko kanko noddi Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ko kanko silminimo tawi on sayi Ousmane komo duuɓi 34 o silminimo o noddi Abdourahmane ibn Awf ka diina o silmi tawi komo duuɓi 30 o noddi Saadu bun Abi Waqqas on ɗon kadi silmi tawi komo duuɓi 17 o noddi Zubayr ibn al-Awwam on ɗon kadi silmi tawi komo duuɓi 12 o noddi Talha bun Ubaydillahi on ɗon kadi silmi tawi komo duuɓi 13 ko ɓeeɗo wiyete asaral mubassarina bil janna ɓeeɗo woni aranɓe ɓen ka l'islam sayidna Aboubacry naadi ɓeeɗo fof e nder diina ɓeeɗo e khulafa ar-rashidin al-arba ko ɓeeɗo ɗe woni asaral mubassarina bil janna ko ɓeeɗo atta weltinirede aljanna ko ɓeeɗo woni aranɓe ɓen ka mojobere diina bon tawi ɓeeɗo woni dimɗe arane e dimɗe ko sayidna Aboubacry Siddiqi yaltini tawi joni ko kanko woni pooɗude yimɓe ɓen yimɓe jogiiɓe doole tun jogii dambe wakkili ɓay kanko o jaɓi ɓeeɗo fof koye juuɗe makko silmi ɓe fof maɓɓe ɓe woni noddooɓe aranɓe ɓen ka l'islam ko ɗum waɗi si yiwɗen wonde batte sayidna Aboubacry on e ɓeeɗo heɓike par ce que ko jon teddungal si noddi ɗimmoɓe muɗum ɓen fof ɓe nooto kono mo ala teddungal ma ɗum mo tawata ko miskino laaɓuɗo poyi si on ari jooɗike dambugal ministre jo inni miɗo noddudema e diina o raɗotomo jooni kono siko ministre jo noddimo o watta yiini jooni ɓay Aboubacry ko jon teddungal o noddi ɓeeɗo tum ɓe notiki tan bon dafa ɗiɗaɓon ko ɗum woni groupe ɗiɗaɓon
ɓe tawata ɓen silmi Abu Ubaydata ibn al-Jarrah e Abu Salamata ibn Abdil Aswad e Arqam ibn Abil Arqam ɓeɗo ɗen hikkiti ɗon ka silmugol e Usman ibn Maz'un e Ubayda ibn al-Harith e Sa'id ibn Zayd e Fatimatu bintul Khattab bandirawo Umar ibn al-Khattab on e Asma bintu Abi Bakri e Khabbab ibn al-Aratta ɓeɗo woni groupe ɗiɗaɓo on ka silmugol ɓeɗo noon joni tawi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam heeɓi groupe ka suudu makko o heeɓi notiɓe ka yaasi o heeɓi yimɓe jogiiɓe teddungal e hoolare e doole ka jama luttuɓe o heeɓi gorol be yimɓe seeɗaɓe on sayi tawi joni da'wa o heeɓino fokkitira ɗum ɗo noon fof koye hakkude hen ɗum koye saare heeferɓe jogiiɓe doole jogii anda hunde si wona diina fina tawa maɓɓe kan ko ɗum woni diina rewgol sanamuji ɗin ko adda kon ka maɓɓe koye hakkude ɗum ɗo ɗen oɗo l'islamu ari tawi pellet sama kala wawata yultinde ɗum ɗon sama kala wawata feƴƴinde ɗum ɗon yaa ɓay ko tuma dembi ɗon taw si feƴƴa noon yaa kono tawi pilasi ala e hakkude ɗi bandiji ɗo ka Abu Jahali en fewjata Umayyata ibn Khalaf en fewjata Abu Lahab en fewjata kadi bandiji jooɗino fewjude tawi l'islamu mara ɗon geɓa kono Allah si aawi goɗɗum ɓorowo ala mo miijitika saare Makka fewno nden ñande ndaari tariha ono ɗon woni no nden ñande ha a taway ko tuti ɗum ɗon kon ɗon ha wiliti sakiti nokku goo sama kalawal aali e ɗum ko ƴiiƴe woɓɓe rufa si ɗum ɗon wuuri ko jawle woɓɓe nafɗa si ɗum ɗon wuuri ko tan yimɓe goo e tampere soñƴaji ɗin fof waɗi si ɗum ɗon wuuri haray groupe tataɓo on hikkoyiɗon noon wona Umayru ibn Abi Waqqas kañum e Abdullah ibn Mas'ud e Mas'ud ibn Rabi'a Ayyas ibn Abi Rabi'a Amir ibn Rabi'a Ja'far ibn Abi Talib e Suhayb ibn Rumi e Bilal ibn al-Habasi e Abu Zarr ibn al-Ghafari ɓeɗo fof wonti e groupe tataɓo on ka filmuɓe tawi ɓeɗo fof no wakkili wonki muɗum kin taƴire kuccum ɓannu num kono koɓe jaɓi kon ɓe accitata tawi feŋike o groupe ɗo kañum kadi heeɓi wonti joni pilier je tati jani ka suudu ko pilier wa groupe Sayyidina Aboubacry on ko pilier wa groupe hikkiɗo ɗon on pilier groupe hikkitiɗo ɗon on kadi pilier ɓeɗo fof joni woni pilier je nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fiyo diina kan yaaji yimɓe silmuɓe ɓen fof nden ñande wona jawdi silmini ɓe wona laɓɓere laamu silmini ɓe wona faale aduna silmini ɓe ko faale diina kan e yi'ugol maɓɓe gonga on ka nder diina ko ɗum silmini ɓeɗo fof tawi joni tedduɓe ɓen wo jiyaɓe ɓen wo alɗuɓe ɓen wo waasuɓe ɓen wo rewɓe ɓen wo fof foti e nder coɗol gootol ɓe fof ɓe naati e la ilaha illallah muhammadu rasulullah tawi Sayyidina Aboubacry Quraysiyankejo on e Suhaybu Rumiyankejo on e Bilal Habasiyankejo on ɓeɗo ɗen foti e maɓɓe nokku gootu ka nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yani ɓe woni jipporgal gootal aqida on waɗiɓe nokku gootu fi kala ɓe fotataka alhaali teddungal e dambe e huleede e ko nandi e mum kono ka diina tawi ɓe foti ɓe woni nokku gootu tawi ko nokku gootu ɓe jooɗoto koye pilasi gootu ɓe woni ka nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam aqida on moɓidiri ɓeɗo fof Suhaybu no iwi haa ka iwi Bilal no iwi haa ka iwi Aboubacry no ɗon kono tawi ɓe fof ko coɗol gootol ko teddungal gootal ɓe jogii ka diina bon nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o duumi e da'wa on jooni o continue e hoore faddeede cenɗe ɗen fof e letteede cenɗe ɗen fof e bangeeji ɗin fof no wuli ka men minora o no wuli kur kono nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam duumi e ɗum ɗon o duumi e ɗum ɗon e hoore satteedeji ɗin fof e hoore jikkuuji moƴƴi ɓe geri on say haa ɓe udditi Daarul Arqam ibn Abil Arqam Arqam ibn Abil Arqam ko on woni lekkol arano udditaaɗo ka l'islam on ɗon udditi galle makko ɗen
o inni are janggen ɗo are faamen ɗo diinal islam are waɗen ɗo widditorde meɗen nden tawi suudu o ala makka ka tawatan no suusi udditude dambugal ka on groupe ɗon mooɓo janga mooɓo waɗa wakkilo mooɓo holle diina mum si wona ka suudu alkami ni abil alkami ndu woni suudu aranu udditanandu julɓe ɓen ka diina kan jange kono tawi hoore ɗum ɗon kadi ko suuɗagol mawlanagol tawi ɓe suuɗoto ɓe juula ɓe suuɗo e piiji ɗin fof hay hunde ala ko ɓe feññinta haa ko hennutuma ɓe fuɗɗi feññinde julde nden ko ñande goo gere waɗi hakkunde jama on tawi jooni fewtodiral ngal fuɗɗike koora koɗon fuɗɗike jooni watti yaltude ka nder suudu mema ka talaw watti yaltude ka talaw mema ka tummodire njen l'islam on fuɗɗike jooni puccitaade fuɗɗike saakitaade gokku boli makka ɗin fof fuɗɗike sownodirde tawi jooni heeferɓe goo noon ari tawi julɓe ɓen no juulude tawi jooni ɓe juulude ka yaasi a yaari ka nder suudu ɓe juulataare ɓe on biti ɓe aroye noon ɓe tawi ɓe juulude yaasi ɓe henndi bukki babbi e bukki gelooɗi ɓe henndi ɓe piiɓe haa ɓe barmini ɓe on say sayinna Saadu bni Abi Waqqaasi kan kadi o ƴettoyi bukkol gelooba o fohingol haa fohi o luubii keeseero goo on ɗon kañum kadi barmi tawi ko ƴiiƴan aranan hibbaɗan ka l'islam ko ƴiiƴan ko Saadu luubii kon on ɗon keeseero tawi jooni fuɗɗondirama yani si bantodirama hannde kadi enen anndi feeñi tawi yaltii ka suudu nulaaɗo ari ka suudu Arqam iwi jooni ka suudu Arqam watti arde ka taraw iwi ka taraw watti arde e tummodire ɗen piiro ngon fuɗɗii noon seeɗa seeɗa haray no jeeya e ko Allah hertinani o groupe aranɓe gogo on ɓe jaɓu wahayu on fot par ce que ɓerɗe ɗen no hecciɗi ɓerɗe ɗen no laaɓi liman on no dolli sabuna hiɓe jokkodiri hiɓe fewnodiri e jippagol wahayu on hiɓe wondi e nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe heɓi kadi batte e wahayu on ɓe heɓi batte e gomɗinal ngal ɓe heɓi gandal sellungal andugol Allah en inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin waɗi haa ɓe yiɗi Allah ɓe yiɗi nulaaɗo on ɓe wakkili ittude pittali maɓɓe ɗin fii Allah e nulaaɗo makko on fii diina Allah kan hay ɗum ɗon heɓorino tawi noon jooni ko be o aqida ɗo mahe be o aqida mo tawata aqida andugol Allah ko gooto aqida yeddugol rewgol ko wona Allah tawi ɗum ɗo be tute e yimɓe makka ɓen qur'ana on no arde fii noddugol ɓe aqida yangi ko alqur'ana on jippori kon fof ko fii noddugol ɓe heeserɓe e aqida yoɓe gomɗin alqur'ana ɓe anndana haala goɗɗo ni yoɓe gomɗin ko nde woni jippinde kon ɓe anndana haala goɗɗo ni yoɓe gomɗin wirnini nin ɓe jaɓa Allah cippiro ngon fof ko ɗum ɗo ko ɗum waɗi so corteji arɗi makka ɗin fof ko fii ngo cippiro ɗo woni yewtude fii mum ko yewtugol fii darga yewta fii ummita yewta fii aljanna yewta fii yiite yewta fii neediiji yewta fii ɗum noon corteji arɗi makka ɗin ala yewtude fii sariya few wonno yewtude tun taw fiyo yimɓe ɓen jaɓu owotinɗingol Allah sabuna ko hunde mettude ko hunde sattude fewde nde ñande e gon weeyo fewndingol o nulaaɗo Allah sallallahu alih wa sallama tawimo anndi no huwondirira e jama on e hoore hara ko yaadugol e programme uji gurdan ɗan ina jooɗagol tun innawa Allah naadu l'islamu e ɓerɗe ɓe yimɓe ko immagol yaltina feññina holla jikkuji moƴƴi yilto nodda holla no duwira noon fof ko ɗum woni sunnaji yimɓe ɓen yani mbowdi yimɓe ɓen ko ɓe rewe ka ɗatal ka dowa rewede ɗon Allah no wawno fewnode ɓe fof imo wawnoɓe jaɓa ɓe fof kono tawi ɓe rewe e laawol ka dowa rewede ɗon ko ɗum woni sunna Allah on e yimɓe ɓen bon ko wiyete ko mujisaji nulaaɗo no mari ɗum ɓuri fof kono be o rewi e sunnaji tagudi ndin yani sunnaji tagu ngun no yarata noon sa yi nulaaɗo no yalti makka no suuɗo no cippire no yara ɗo e ɗo ko hollugol ko sunnaji gurdal an ko noon yarata ko fincugol siɗa fincude wona ya ndaaru programme ma an on tun ndaaru programme ɗo on ɗa fincande ɓen kadi no rewira e mum
par ce que ko nulaaɗo ne ñentinte ɗon ko ɓe o ndaara programme hina ya ndaar tun an hiɗa waawi waɗde situation ngoo lumboya ko ɓe ndaarano lumbinira yimɓe ɓen kadi ka rewata ɗon suuɗoɗaa ɓe lumba ko ɓe rewnaaɓe hollaaɓe ko ɗo raaro ton ko ɗo yaaro ton an tun fii hiɗa waawi mutude suppitoyo to ko si tawi ko a sincoo ko ɓe rewnaaɓe ka ɗattal ka duwa reweede ɗon ko ɗum wasi nulaaɗo gollidi e yimɓe ɓen e sunnaaji tagudi ndi hay mo anndi ka yimɓe ɓen rewante e fii o programme hina yo o yondinor tun muujisaaji ɗi ma o yondinora tun karamaji ɗi ma o yondinora tun du'aji ɗi ko ɓe o rewa ka du'a reweede ɗon par ce que o sincay woni kanko e fof hinaaɓe gootu bon Allah subhanahu wa ta'ala no mari sunnaji e hoore yimɓe ɓen ɗi tawata sansata ko ɗi tawata naani tun ardata beeɗin ɗo rewe e muɗum taynulaaɗo Allah sallah alih sallam ko seeɗa seeɗa yaarata tay be o yaara seeɗa seeɗa fii faamingol tawhidi ndi o fuɗɗori da'awa o marhalatu ta'sis yani marhala waɗugol fondation on taw o aranoyi marhalatul muwajaha marhala fuɗɗagol mahugol ngol o aranoyi marhalatul nasri wattamkin marhala ballal ngal noon ko fondation on fuɗɗora maadi ndi maha si ballal ngal noon heeɓi ko ɓe si tawi ko noon yaari nulaaɗo ko noon fo waɗiri formation tuttugol aqida e yimɓe ɓen e formation rewgol e sunnaji Allah ɗin e hoore ɗum ɗon e formation waɗirgol golle ɗen seeɗa seeɗa si nulaaɗo haɓɓitino ko ñande l'islam on dari makka ko nden ñande fof silmata arayno ɗum lundike sunna Allah so haɓɓitino ko nden ñande o aawi ko nden ñande o soñata arayno lundike sunna Allah on e hoore yimɓe ɓen so haɓɓitino ko ñande o nula ko nden ñande o lancayno sanamuji ɗin fof makka o darna ɗon ɗen l'islam kenco o waɗa ɗon ɗen tawhidi laaɓuɗo ɗi o sanamu fof e ko rewata e muɗum itte ɗum ɗon kadi marsatano par ce que lundike sunna Allah kono o waɗu fondation on haa o gayni o yilti o waɗoye maadi ndi madina o yiltoye o heɓi tamkino on noon yiitindingol ɗum ɗo fof fatu makka noon waɗa ko ɗum wiyete mo hikma mo Allah hokkimo yaarugol no gasde e yaareede no piiji ɗin fof kadi ko noon yaarete ko ɓe weltine ko ɓe jertine si programme uji luttuɗi ɗin fof no yaa wona ya haɓɓito fof mum wawi yahayde wootere a ɓura annabaɓe ɓen ñeeñude kamɓe ko noon ɓe yaari e hoore ñeeñal ka ñeeñinte forcé ka forcete ka dartete darte ka tawata ko multugol multe ka yaarata noon fof yaara ko ɗum waɗi ka marhala sakkitoro nde ɗen janngoya fergunulaaɗo ngun haa o arti makka no ñeeñinirno programme uji ɗin fof hay o rutti sulhul hudaybiya waɗa digi fii yo prépare fii udditan makka ngal hollugol en wonde toujours ko seeɗa seeɗa gollirde kala ka diina kan addi naɓirtaake tum bawde wootere ko noon kadi da'wa on fof kaste waɗireede ko ɓe naɓiree seeɗa seeɗa so ari a tawi yimɓe ɓe juulata annda julde annda ko annda hay hunde ɓe juulata ko ɓen ɗon ko duwa fuɗɗoraneede taw ko julde nde so ari nden ñande a tawi ɓe juulata ɓe annda ko wiyete juulugol ayni ko nden ñande ɓe accitata bay haray a attori ko duwa ko attoreede koyo ɓe fuɗɗo taw juulugol ngol si ɓe yaha noon ɓe yaara gokkun haa ɓe hewtoya e neediji l'islam luttuɗi ɗin kono so ayni ko nden ñande ɓe fuɗɗa ɓe juulaali taw ɓe annda julde ko a fuɗɗoranayɓe ko piiji goo sakkitorteeɗi taway a woofii sunna Allah on e hoore leydi a woofii sunna annabaɓe aynulaaɗo Allah sallah alih sallam wonaa ɗin piiji fuɗɗorani ɓe taw ko naadugol aqida on taw ka ɓerde maɓɓe sabuna si aqida heɓike ko on say golle ɗen noon heɓoto kono so ayni a fuɗɗoranayɓe golle ɗen a yaaraali seeɗa seeɗa watama artude ko ni kadi an kadi a daa'iya ndaarata ko ɓuri himmude fewndo ɗon wo fuɗɗoraa ɗum ɗon hara fuɗɗoraali goɗɗum ngoo haysi ɗum no himmi hara fuɗɗoraali ɗum accaa ko ɓuri himmude ari e jama mo alaa juulude ɗiggina fatiha anndano juulirte ayni ko ɓen fuɗɗoranta piiji ko tawata annduɓe ɗiiɗaa fof rewi e muɗum si ari noon e ɗum ɗa wata gasude be fuɗɗora ko ɓuri himmude kon nulaaɗo Allah sallah alih sallama ko ɗum waɗi ko corteji makka ɗin fof ko ɗi ari ko weltingol e jertingol kañum e sifagol fii gurdam ɗam e ko yiyete kon ka yaasi ɗi kam muuli e ɗe leyɗele e ɗan ndiyan e ɗe leɗɗe e ɗi daabeji e ɗum ɗo fii ɓeydugol tatugol lima noon e ɓerɗe maɓɓe ɗen so aranoyɓe noon e golle ɗen
bon joni noon koye programme feññingol dawa on nulaaɗo Allah woni ɓay Allah jippini wa anzir asirataka al aqrabin Allah wi'imo wo fuɗɗor gorol ma ɓuuɓe ɓattade ɓen ko ɓen fuɗɗorta feññinande dawa on joni ko ɓen fuɗɗorta on tawi nulaaɗo Allah seeni ka fello safa tawi on tawi fello safa ka woni ɗon ko ka binde kaaba woɗɗodira kono tawi ko boowal woni hakkunde mum karo e marbu e cuuɗi e daɗɗumaji hôtel ji e ɗumaji haade on tawi ɗum fof ala o ari o ƴawi ka fello safa ɗon on tawi o ewni o inni kaari en are ɗo kaari en are ɗo kaari en are ɗo ɓe fof ɓe nooti ya bani fir ya bani adi ya bani kaari o ewni Quraysiyankoɓe ɓen fof suudu ɓe fof ɓe ari ɓay ɓe hewti Abu Lahabi en fof ari ɓe moɓodiri ɓay kamɓe suum ɗum innaare fuɗɗore ɓay ɓe lanni moɓodirde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama no addande ɓe goɗɗum taw so addana ɓe noon ko faala ko sa faalama yewtude yimɓe ko ɓe anda yewtugol ɓe soobe ko tawata ko bee waɗa taw mo ɗaddima e nder yewtere ma nde sa faalama yewtude yimɓe ko ɓe nanaali ha hande ko bee addanaɓe taw mo ɗaddima yewtere taw ha ɓutta ma ɗum addiranaɓe kaɓe hoolora si yiltoɗa noon feññina ko faaloɗa wolude ko o wi tawa enen wo onon ɓe wonɓe ɗo fof koye juuɗe mon ɗo mi mawni on fof ɗon andira o fuɗɗi sakkinade toon taw ko be o warra noon o inni ka wonɗon ɗo simi yeesike on ɓaawo ngo fello ɗo ɓaawo ngo fello ngo suti ɗon ɗo woɓɓe no iwde toon no arde ka mo on ɗo haɓa on hiɓe hoore pucci ɓe jogii kaafaji e dagaji ɓe arde wara on simi wowlani on ɗum on hooloto ɓe fof ɓe inni menen ha hande a fenaali mo fenaali ha hande si wowlani men goɗɗum men hooloto o inni awa Allah no liilañon mi waajo hay kaw yaari ɗo ko ɗa o iwri hollugol ɓe tawa awa yo kamɓe tigi ɓe seedo e hoore maɓɓe ɓeyni ha hande a fenaali ko hatta men hoolo ko wolata ko an wiya Mouhamadoul Amin ko an wiya Sadik gomɗuɗo mo fenaali ha hande ila ko wonɗa boobo koye juuɗe amen janɗuɗa ha hande a fenaali ko hatta men hoolo o inni awa gasi ɓay on hoolike ɗum ɗon ala ko fen noon komi wolanta on ɗo awa Allah no liilan inni nadiru lakum bayna yaday azabin sadid Allah no liilan ɗum woni jertino on yeeso lettetiɗuɗe jaɓe Allah ande Allah ko gooto qulu la ilaha illallah wiye la ilaha illallah ko hombo appi jabade ko ɓurɗo mo suusude on Abu Lahab mo tawata on ko bappa makko ɓurɗo mo suusude on ko on adi jabade o inni mo hennu o inni tabballaka sa'ira al yawm ali hada jama'atan o inni en mballa huɗimane ngal ñallal ɗo fof eɗa perdini men takko digi yetagol men ngol konngol ɗo noddirɗa men menen ɓemo ko mbaɓe ɗo fof Allah halkima on tawi nulaaɗo kan yottaki mari yottanto ɗum on tawi Allah jippini tabbat yada abi lahab wa tab ɗum ɗon hina ko ñawlinta ko tabbat wa tabba ko ɗum wiyete fiilu mutawi o halkike ko ɗon e ɗon o halki ɗon e ɗon ɗum ɗon ñawlingol ala satagol ala ma agna anhu malu wa ma kasab Allah tabintini ngol cortewol wonde o silmata ha o maaya o wimo sayasla nara mo naata yiite tawi Allah no andi on silmata ko ɗum waɗi si tawi yimɓe ɓen fof ko woni miijitaki fi l'islam hayde wotere heɓa ɗayno woɗum ma ɗum miijito seeɗa inna no faala hande silmude kono woɓɓe ara murtina ɗum innata silmu ko kanko tun heeɓi kanko Abu Lahabi ha hande o miijitaki fi silmugol kan fof ko Allah winomo ɗon sayasla naran tawi ko ɓe o golla golle yimɓe naata yiide lande bon Allah yamirimo ɗum ɗo fi hen ɗum neɗɗanke ko gorol mum ngol taw teddinirta goɗɗum si feƴƴa noon nokkugol eɗen gandi hay aada yimɓe ɓen fof sa heeɓi hunde teddunde
siɗa laɓɓude ɗo laamu ma hiɗa laɓɓude ɗo ɗen goɗɗum ma hiɗa heɓi ɗo ɗen yahugol yaadu teddudu ma hiɗa heɓi ɗo ɗen golle tedduɗe ko suudu ndun astotoɗa taw teddinirde arana noon musidalngal arana noon gorolngol si arana luttuɓe ɓen tawi noon tabi'iyan ko ɓeenulaaɗo Allah fuɗɗora suudu mum nun hollitugol ɓe ko Allah addi ɗon ko ɗum waɗi si Allah wimo wa anzir asirataka al aqlabi ko suudu ma nun attorta ton kono ko ɓen ɗon attimo fennude ɓen ni a fena ila hannde hari ɗum fof ko gonga wolata kono ila hannde a fena ɓe fuɗɗori ɗon fi hen ɗum Allah no annduno wonde ndus kaaɗo diina ko fii tagu ngun fof ina diina musidal si tawino ko diina musidal ngal fof jaɓayno ndeññande kono no jeeya hikma Allah ko tawi kon Abou Lahabi silmaali Abou Talibe newɗo mo on silmaali woɓɓe kadi e suudu makko ndun silmaali ko hollugol ɗum ɗo ko aduna Allah on fof jeeyi hina haaji musidal ni si tawino ko haaji musidal ɓen ɗon fof jaɓayno Bilali en heɓatano Suhaybu on heɓatano groupe aji luttuɗi ɗin e yaate heɓatano si tawino ko a ɓolne musidal ni kono ko Allah addi ko fof jeeyi ɓay noon ko fof jeeyi ko be andoki tan hay jom suudu ndun tigi inni mi sali wonɗo to inni mi jaɓi ɗum noon ko hikma molanaɗo mo Allah waɗi hollugol diina kanko fii fof sina ɗum noon siko diina musidal Abou Lahabi en attotono innude mi jaɓi kono na musidal jeeyi ko ɗum wawi so inni kam mi sali o adi wiide ɗon misali e hinno noon ɓeɓe fuɗɗorɗen to fof jaɓi ka suudu kono feññingol ngol ɓay ari joni tawi ko musidal ngal fuɗɗorte feññinaneɓe tawi ko on ɗon attoto innude misali par ce que na dina musidal Allah wi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ko fii fof no laɗa tawi joni wasila mo tawata on ko information ko woduno kon fewno nde ñande ko ɓe o noddita jama on o wolanaɓe direct tawi nden ñande yahugol ka radio o wowla ala yahugol e télé wowla ala tappota balde moɓita yimɓe ɓen ala tawi ko ɓe o ewno fof ara o wowlana ɓe ɗon ko wowlanta ɓe kon nden ñande ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawi on sayi fewno nden ñande ɓe yedda wonde Allah no woodi ɓe yedda wonde ko Allah tagi ɓe yedda ko Allah tagi kam mum e leydi ndin e ɗi canɗi e ɗe leɗɗe e ɓiifiji fof ɓe yedda ɗum par ce que ha hannde heɓaki goɗɗo yedduɗo ha inni ko ingénieur jo kaarijo moƴƴini ngu kam mo mandi leydi ha hannde heɓaki yedduɓe ɓen fof heɓi ke aduna on kono ha hannde heɓaki innuɗo ko kaarijo waɗi ngu kam mo sina Allah fof ko Allah wiyata wala in sa'altam man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah mo lamdiɗa konko tawi ngu kam e leydi o e nayi ko Allah kono ko wettuɓe yedduno ngo cippire fof ko woni ko fii wi'ugol Allah ko gooto hiɓe mari sanamu 350 ɗon innugol ɓe ko gooto woni Allah ko on tun rewete ko on ɗon tun tagi ko on ɗon tun rewete ha ko ɗum ɗo woni ngo cippire waɗugo fof duuɓi 13 Makka ɗin fof cippiro ngon ko fii jaɓugol wonde ko gooto woodi ko cippiro ngon fof no hari ɓe yeddahimo woodi kono ɓe anndi wonde koyemo mari wallidirteɓe Allah no woodi kono na kanko tun imo mari ɓiɓɓe imo mari ɓeygu imo mari wallidirteɓe ɗi sanamuji ɗo fof ko wallitotoɗimo ɗiɗo meɗen rewde ɗi fiyo ɗi ɓanndu men Allah ɗiɗo meɗen rewde ɗi fiyo ɗi wallito men ka Allah mana abuduhum illa liuqarribuna ila Allah ɗiɗo ko ɗi ɓanndu men Allah ko ɗumen woni rewandiɗi kanko Allah tun o gaynata ɓeyni meɗen mari salmu 350 ɗo ɗiɗo fof gaynanali men hajuji ɗin ko goto gaynata ɓeyni aja alal alihata ilahan wahida ɓeyni ɗi allaji ɗo fof mo wawi wattude ɗum ɗon goto no wawi men gaynande cippira ngon fof ko fii ɗum ɗo ko fii wotindingol Allah rewa Allah kanko tun terto ɗi sanamuji acca fiɓugol wonde Allah no mari ɓeygu fiɓa wonde Allah no mari ɓiɓɓe tawi ɓe konti wonde Allah no jombi jinnaji ɗin ko kanji jibini malaikaɓe ɓen wo malaikaɓe ɓen ko ɓiɓɓe rewɓe tawi ko ɗum ɓe fiɓi ka wonkismen bon tawi hiɓe fiɓi kadi wonde gurdal ɗan no woodi kono ummital ala ko ɗum waɗi si ɓe innayno in hiya illa hayatuna duniya namutu wana haya ɓe inna ko gurdal ni tun min wuuray men maaya woma yuhlikuna illa dahar ko neɓugol wuurde ngol woni men wara ɓe landito kadi ɓe inna enen menen si men wuuri men maayi ƴiye amen ɗen wuɗi meɗen wawi wontoyde kadi e tagu heesu
tawi yeddugol ngol ari ɓeyni ɗum koko fof ko fenaani on tawi noon jooni ɓe nangi maafagol ko en ɓe wiyata nulaaɗo woɓɓe inna ko yimoowo ɓe inna innugol mo ko yimoowo koko addi ɗo na gimin ɓe inna a innen ko mbileeje ɓe inna a no nanndi ɗum sabu na ko sennidiri jama bon woni jooni uslubuuji ko ɓe dartora da'wa on toujours ɓe mari uslubuuji buy ko ɓe dartora da'wa on bon ɓe immi ɓe ari ka Abou Talib tawi ko kanko ɓanniti nulaaɗo ko kanko hiwi mo ko kanko ɓe woni hulde wota ɓe hewtumo ɓe immoɓe ala ka Abou Talibe ɓe innamo hee o ɓiɗɗoma min ronkanimo few jogiiɓe amen hakkille fof o holliɓe ala sanamuji ɗi men woni rewde fof o inni men ɗi nafata ɗi wallata o ɗo min ronkanimo min muñanimo ke mo ha min ronkanimo hande kadi min gaynata min acciri ni muñanagol mo joni noon immo daroɗa gera itta o yamen mettitimen hakkude amen e makko joni noon ko sabu ma min accirimo joni noon min ronki min acci ha min ronki hande kadi min accata acci men hen ɗo o min waramo on sayi Abou Talibe inna oye o ɗo mi acciratamo e mo goɗɗum hewtata o miɗo wuuri Allah waɗi Abou Talibe hima ko danko nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama e hoore ko woni hima o dankimo o tambitimo ala ko waɗanaalimo kon fof o ronkimo heɓande wiigol mo la ilaha illallah muhammadou rasulullah tawi o yeɗaka si tawi no haram himo yeɗa ko kanko attotono jaɓude ɗum noon hakke ko yiɗi nulaaɗo hakke ko darani nulaaɗo hakke ko wallitiɗo kono tawi o yeɗaka bon ha ñande goo Abou Talibe tawi ronki o noddi nulaaɗo o inni heen acci fanka acci tertude ɓe ɗum ɗo jooni tertuta wolu hannde kadi acci ɗum on tawi nulaaɗo maaki hey bab wo ayi ngenaange wo ñiimi ɗo sutiinge wo onon ɓe jama iɗon sutii ngenaange ɓe inni hii wonde ƴettoton jolɓol e magge addon ɗo no newi ɓuri yomi accitu ko komi jokkiɗo wo ƴettugol ɗon ɓen te'ugol ka nangue addana en ɗo wono newi ɓuri accintingol nan ko komi jokkiɗo tawi wawata feƴƴude ɗo on tawi Abou Talibe inni hey ɓiɗɗo koto an on fenali ha hande hoote mi tertotako mo on tawi ɓe aroy kadi ɓe inni hey wo oɗo si tawi ko kaalise o faala accu men mooɓanam siko kanne o faala accu men mooɓanam siko rewɓe o faala accu men ɗaɓɓa ɓuɗɗo labbeede e ɓuri afiyan koɓɓe men jombanam siko laamu o faala accu men lamminam kala ko o faala yo accu men waɗanamo kono yo acci tum wiwgol wonde Allah ko gooto kono noon tum menen men landi on zaynulaaɗo Allah maaki si ɓe waɗi ñangen ka ñaamo ɗo ɓe waɗi lewru ndun ka nano ɗo yomi accito ɗum ɗo mi accata haa mi maaya ma Allah feññina ko ɗum woni golle am ko ɗum mi addira ɓe soñji ha ñande goo ɓe aroy kadi ɓe inni Abou Talibe min ronkani o ɓiɗɗo kotomo joni noon komin faala ɓay men wowli ko min wowli ɗo fof o jaɓaali joni e hino ɗo Umarata ibnul Walid ko sagata yeɗɗuɗo labbaɗo jogiiɗo doole accu men ƴetta o men jonne jogoɗa on ɗon ɓiɗɗo ƴetta ɓiɗɗo ma on jonnamen min wara on sa o inni kono kon feetu ɓen bisama taɗulu womi ƴetton ɓiɗɗo mon on jonnonmi mi ñamminamo mi holtina mi wallina mi soƴƴina mi wurnamo mi ƴetta ɓiɗɗo an on mi jonna on waron hakkille no jaɓa mijite ɗum onon kadi tawi ɗum ɗon no wawi marde tawi ɓe ronki ɗon kadi tawi hunde ɓe wawata feƴƴata ko ɗo on tawi ɓe tertu kono tawi hina yoɓe terto ni tum ɓe ɗaɓɓiti façon ji soñdiaji ɗin fof ala ko ɓe waɗali ɓe waɗi joni lettugol lowɓe ɓen nanngugol wona bilali piya soka rondina kaaƴe hendo wallinamo ka jaaledi wulndi letta ɓay ɓen ɗon ala haddon ala jokkan ala ko fattan ho ɗum ala musidal ɗon ko hoɓɓe ko lowɓe ko macca tampu ɗum ha ala hunde ko wawi
e ko ittaɓe ka woɗɗi ala ina nene woni ɗon, ina baba woni ɗon, ina wallo ina musidal, ina sembino tawi ko ɓen woni lowɓe ɓen, ko ɓe ɓen ɗon yani e mum. ɓe henndi ɓe letti wano Suhaybu Rumi en, ɓe letti wano Ammar bun Yasiru en, ɓe letti wano Sumayya ummu Ammar en, ɓe letti wano Yasiru en, ɓe letti ɓen ɗon haa tawi feƴƴatako ɓe letti ɓe haa tawi nulaaɗo wawata hunde faddagol e o ɗum. Sayyidina Aboubacry Siddiqui etti haa ɓay feere no woodi, o soodi Bilali o rimɗinimo, o walliti ko waawi kon fof, tawoyi ɓeeɗo nen wata wuurude ɗe way jang e hoore ɓiɓɓe heefere. On sayi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on sayi yanani ɓe yoɓe feru ɓe yaha Habas, yoɓe feru ɓe yalta Makka ɗon ɓe yaha Habas. seede e aqida no dolni ko ko ɓe letta fof yimɓe buy e letteteɓe ɓen si tampinama ha ɗaɓɓay ta'awilu ko wowla ko ɗaynira ɓeya kono hara kañum no fiɓi ka wonki mum wonde Allah ko gooto, ɗaɓɓa tun ko wowla digi fi no ɓe no hettoro tawi lettama ha tampi. Bon sina Bilal kan ɓe rondotonomo ɓe haylinamo e nder saare Makka nden fo ara pay koye no jogii no daasa no piya no letta, kono ɓeydaalimo si wona wiwgol ahad ka o yaari wo ahad lanni wareelan kono ahad innugol sansay ɗum ɗo seeɗa ma waɗa e tawil haysi mara junubu e muɗum, kono kanko o waɗali ɗum ha seede liman no dol. Bon ko noon woniri ha on sayi ɓe tawi jooni ɓay ɓe geri ko ɓe gerata kon fof Abou Talib ɓe jaɓaali, ɓe haldi jooni yo ɓe waɗu suudu nulaaɗo nun kadi embargo. ɓe haldi jooni ila hannde mo Bani Hasimi jombata nokku goɗɗo jombata ka Bani Hasim, Bani Hasim yeeyata goɗɗo soodanta Bani Hasim, ɓe heɓata ñaamete nokku goo, ɓe heɓata goɗɗo addanta ɓe yeeyataɓe ɓe soodantaɓe. ɓe sakki kala sababuji arsike on ka rewata alana ɓe sakki ɗum fof, ɓe waɗi ɓe embargo, ɓe haldinayo ɓe jooɗodu e maɓɓe, wona ɓe yewtidu e maɓɓe, wona ɓe ñaamidu e maɓɓe, wona ɓe yaadu e maɓɓe, wona ɓe gollidu e maɓɓe, ɓe waɗi ɓe embargo total, hay hunde ala ko ɓe wa. ɓe tertori ɓe noon e nder duuɓi tati iɓe waɗa embargo Makka, ɓe weela ɓe soñjodi e hoore maɓɓe, ɗum fof ko fiyoɓe jonnuɓe nulaaɗo ɓe warano fiyoyɗi islamu maaɓe. ɗum ɗon fof suudu Haasimu ɗum indi men sali, Abou Talib inde wawa mais fof yo men mayir goto kono men wakkilaɓe ɓiɗɗo amen on yahata. ɓe tampiniri ɓe noon, ɓe weela ha ñande goo goɗɗo no yalti no laɓɓude no bawlude, o bawli tun e nder ko o bawlata kon, o nani bawle ɗen no yana e hoore guri yoru ngi, o andi pelley ko guri ni, on sahi o yahi o ƴettingi o lootoyi ha laaɓi, o yahi o heefingi o defi o heɓi ko ñaama, balɗe tati mo ñaamude ngin ɗon guri hakke heege he tampere ko haaɗa ɓe yangike ko ɗum waɗi gooto fotata e ɓe. nulaaɗo maaki haymo nafɗi yeru pello uudi kanŋe o hewtata ko muudoore goɗɗo e ɓe yanganike diina ka sika mayno nden ñande ka hewtatano en, kono ko woɓɓe wakkili wareede tampine lette fiyo ka hewtu en. Bon ɓe yani e ɓe ala sonja ko ɓe sonjaali, ɓe duuɓi tati ɓe yangide ɓeeɗo kadi ɓe waɗi ɓe embargo, ha ñande goo Allah sembini sagataɓe ka Quraysiyankoɓe, ɓe tawata ko jogiiɓe jaahu, jogiiɓe teddungal, accanaɓe si ɓe wowli goɗɗo ressitata. On sayi wiyeteɗo on Hisamu bun Amr o ari ñande goo inni hey no wuuriɗen ni ɗum ɗo waali ni moƴƴirani, yenen en ñaamo ɓe no weela, yen resu ɓe ala resude, yen yeeyu ɓe yeeyata, yen yeeye ɓe yeeyata, ɓe no wuuriri ni ha ɗum ɗo hina ko haani ni. ɗum ɗo ay Allah no waɗi jogiiɓe jikkuji moƴƴi hayso ko heefero hen, kono no woodi heeferɓe haɗa ɓe yurme, ɓe jogii jikkuji moƴƴi. on sa ɓe inni hey koko waɗa ɗo min wakkilaaki, tawi ɓe windi hakke ko ɓe tiiɗini fii ɗum, iɓe windi kaydiji siiñi tampi naɓe wengi ka suudu Kaaba kon ko ɓe wowli ɗon, wonde ɓe waɗi ɓe embargo no winda siiña naɓa weggoya ka suudu Kaaba, goto suusatama e mum. ɓe sukaaɓe ɗo immi, Hisamu noddi Zuhayru yewtide e makko o inni enele ko goonga, ɓen ɗon kadi noddi Mut'im bun Adi ɓe yewti o inni ene ko goonga, ɓe noddi Aboul Bakhtari ɓe yewti mo inni ene ko goonga,
ɓe noddi jama ɓe yewti ɓe inni enen ko gonga he tigi tigi on wakkilo ɗen enen ɗo nodden jama on yeeto ɗen ɓe ko winda waali ɗo ko penade révolte hande kadi en wakkilaki révolte man on fuɗɗora ɓe ɗo ɓe haldi ɗum ha ɓe fotti ɓe inni noon joni ko mbatu wona waɗede ko hakkude bandiji tun wona waɗede ɓayne noon enen ɗo ko en sagataɓe même minen révolution on enen oya inni wo joni si min mi fuɗɗoto yewtude si mi yewti an kadi supporta si min kadi oɗa kadi yewti oɗa kadi supporta ɓe accaɓe jooɗoyi ka mbatu hisamu bun amri immi o inni min wakkilaki ko waɗa ɗo min sali ila hande tun Abou Jahali maƴi ka jooɗi to o inni a penay ɗum ɗo ko non wonirta on say goɗɗo kadi immi télé to o inni wo ko gonga makko min wakkilaki hande kadi oya kadi immori to inni way ko gonga min wakkilaki ha ɓe jooɗoɓe fof ɓe maƴi on say jama on fof mimmini inni ko gonga min wakkilaki min révolti on say Abou Jahali inni hada amrun dubbira bilay wo ɗum ɗo wo koko formano nokku goo na ɗo ko kompuloni Abou Jahali ko bandi o inni o ɗum ɗo wo ko kompulo formaɗo nokku goo ala na e nde nokkure ɗo koko haldani on say ɓe immiɓe fof ɓe yahi ɓe sey koye kaydiji ɗi ko ɓe fuɗɗiti ndeññande relation hakkude maɓɓe bani Hasim ɓe yahi seykugol kaydi ndi nulaaɗo Allah sowndi bappa mum wo nulaaɗo wo ganguji ɗi ñaami ndin kaydi wo ko acca toon wo ko inde Allah e nulaaɗo on say ɓe yahi seykoygol kaydiji ɗin ɓe yahi ɓe luppi tawi ganguji ɗi ñaami kala penale ko wonno toon ko acci wo ko bismikallahumma tawi ko noon ɓe windirayno tawi ko ɗum ɗon tun acca ɓeyi noon ɓe ɓuri anndude wonde ko ɗum ɗon woni gonga ko lutti kon fof ko penade bon kono keefeero no metti waajaade kono allahu nan ɗon sembiniri ittugol o ambargol ɗo e o mone ɗo ɗen e nde sattende ɗo ɗen yimɓe ɓe tata ko heeferɓe ni kono tawi ko nunɗuɓe yani nunɗal ngal no ƴette e cenɗe ɗen fof eɗen wawa ƴettude ɗon wonde nunɗal ngal no jaɓe e cenɗe ɗen fof haray toujours tawi tampere nden ɗuuɗi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɓay tampere nden tiiɗi o wi nden hitande ɗon yo wakkilo o yaha kadi taayi o ndaara so heɓoye toon kadi balla o yimmi o ƴetti Zayd ɓe seenodu yoɓe seenodu Taif ɓe wi hakkunde Taif e Makka ko kilo 90 ma kilo 100 siko laawol halnaka fello rewa ɓe seeni Taif toon ɓe hewti ɓe ari ɓe tawi ɗon ɗen Saqif ɓen ɗon wonno leñol ɓurgol jogaade doole ɗen Taif ɗon nulaaɗo Allah arni l'islamu e Makka ko hen ɗum ɓe waɗi ɓe jaabi ɓe jaabawol bonngol ɓe yilti ɓe ƴuuni feetuɓe e paykoy yo ƴettu kaaƴe e leɗɗe ferooɓe ɓeeɗo ɗiɗo ko feetuɓe ɓe ƴuuni feetuɓe e paykoy ɓe ƴetti kaaƴe e feragolɓe ɓe feriiɓe haa Zaydi tawi no arde sakko fiwota kaaƴe ɗen hewtu nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe feriimo kaaƴe haa ɓe barminimo hay nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hewta kono ɗum ɗon fof tawi ɓe wakkili ɓe tampina ɓe barmina yeeso ngon fof fiɗa kaaƴe Zaydi barmi cenɗe ɗen fof tawi mo sakkade kala hayre arde mo arde kanko fiyo hewtumo kanko ara hewtaali nulaaɗo ɓe tampina ɗon ha on sayi ɓe yahi ɓe jooɗi e leyɗodi leggal ɗon koye sarden tawi ɓe sagi ɓe jooɗi ka sarde on sayi ɓay ɓe tampi ɓe jooɗi ɗon ɓe foofi seeɗa tawi ɓe deƴƴiti gere on helti fawtama kaɓe jooɗi ɗon sagi fuu o yurmaɓe seeɗa ɓayɗa andi goɗɗo ko woni criminel o yurmede hon go ara e makko mo andi ɓe ko yuɓe ka woɗɗini ari ko hoɓɓe ɗo ɓe piyama ɓe barminama hiɓe tampi on sa o ƴetti dukkal resen o inni o ƴetti o jonni boydijo makko no ɗon no wiye addas o ƴetti ngal dukkal resen o tumbi e pileeti o jonni mo wo yawna ɓana ɓeeɗaɗen ɓe ñaami on say kañum addas ƴetti dukkal resen ngal o immi o ari o tawiɓe o inni o ɓeeɗa wi yomi addan on say nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴetti resen gootu
ɓe wi bismillah ɓe maɓɓi addasu ngal uyni wo wo koye no wiiɗa wo bismillahi ko ɗum wiyete si ñaami on sayi oya inni wo ɗum ɗon wonɓe ndi leydi ɗo hay goto wowlata minen ha hande hari mi nanale ha hande ɗum ɗo no wowle on sayi nulaaɗo maaki ko honno weeteɗa wo ko addat wo ko mo a honto wo ko momi ira wo honto ira wo ninawa nulaaɗo maaki saare jiyaɗo Allah moƴƴo on saare Yunusa bum Matta on sayi addal ko nasraniyankejo mo jangi defte annasarankoɓe ɓen on sa o inni wo hiɗa andi fi on wiyeteɗo Yunusa woni ko siɗɗa komi annabajo ko annabajo on sayi addaso yani e koyɗen nulaaɗo ɗen ɓoosi lunni on sayi saqifu ka jooɗi to inni oya wowlanimo ɗimo makko wowlanimo wa o nangi oɗo kadi naati e ko makko a geri ha wukkoy o naati oɗo jaɓi on sayi adda so ari inni o hay gooto ala e hoore leydi nin ɓurɗo o ko annabajoji adda so silmi ɗon kadi tawi nulaaɗo Allah koko tampina fof koko o letta fof koko o sabota o fiɗa kaaƴe fof tawi ko adda so silmi kon o yejjiti koko tampina fof hande ko on ɗon silmi kon tawi o yejjiti tampere ko feƴƴini ko fof on tawi nulaaɗo Allah sallah alih sallam tawi ɗo marfaji o yimmi o fokkiti hotude Makka o yimmi ɗon o seeni ha Makka ko pelle kono Taifu ɗon fello moolanangono ɗon si gonɗon ƴettama hawtitama e fello no Makka ɗon on sayi malaikajo laamiɗo pelle ɗen ari wahayini e makko ka laawol o inni wo hey ko annulaaɗo wo siɗa faala ko min laami pelle ɗen mi yitindina e ɗe pelle ɗo ɗiɗi e hoore yimɓe Makka ɓen ɓe fof ɓe lanna ɗon ɓe dobbo ɗon pelle ɗen tumi woni yitindinde e hoore maɓɓe goto memminta ko ara ɓe fof ɓe halko nulaaɗo Allah sallah alih sallam makina ɗum mi faala ɓay ko nulaaɗo fi yurmene tawi kan ko yurmeteɗo o makina ɗum mi faala woɓe wuruɓe ɗo si tawi kamɓe ɓe jaɓalila Allah yaltina e keeci maɓɓe jaɓoyayɓe islam on sayi o jokki golle makko e nder ko hottata Makka kon programme uji buy waɗi e mum ila e filmugol jinnaji ɗin ha Allah on batte ɗum ɗon o royrimo o wallintini fonno makko ngon o ƴettimo Makka o seeni baytul muqaddas o ƴeeŋinimo kadi ila baytul muqaddasi ha ka sidratil muntaha ko ɗum wiyete Isra wal Miraj ɗum ɗon kadi waɗi e hitande nulal ngal yarata hitande 12 ko ka hitande 12 Isra wal Miraj on waɗi nulaaɗo Allah sallallahu alih wa sallama royra itta Makka seeni ha baytul muqaddas ɓay ɓe hewti baytul muqaddas ɓe ƴeeŋina Jibril no wondi e maɓɓe ha ɓe hewti ka sidratul muntaha kawakeji ko waɗi kon e Isra wal Miraj ɗum ɗon wawata toɗɗede ɗo ko yeru tun anndingol ɗen koye nden hitande ɗum ɗum ɗon kañum kadi waɗi nulaaɗo Allah sallah alih sallam woni e nder ɗi duuɓi 10 fof imo noddude ɓurati anko ɓe e diina e hoore newande kono ɓe fof maɓɓe ɓe sali ɓe ronki gomɗinde Allah e nder hitande 12 noon tawi joni o watti yaltude o yiida e gori janamɓe ɓen o arna l'islam e maɓɓe koye nder konko o arnata l'islam e ɗin gori woɓɓe jaɓa woɓɓe ronka jaɓude Abu Lahabi tawi no yutiri ɓaawa makko kala ka o heɓi yimɓe jaɓuɓe seeɗa fuɗɗiɓe henande wonde ko o wolta konko goonga Abu Lahabi yutira ɓaawa ara inna enen fay kum alaali on ɗo jooni ɓe inna o ari men o wi men hunde kaare hunde kaare o inna ko ɓiɗɗo koto an noon ko fenowo ta gooto jokkum kala ka nulaaɗo yaari e ɓi yimɓe awa yutira ɓaawa inna acci tertemo ko fenowo bon kono e nder ɗum Allah wonno udditude e nder ɗum ɗon ansariyankoɓe yimɓe Madina ɓen silmi honno ɓe silmiri wono ɓe jeegoo ɓe ari Makka nulaaɗo arni l'islam e maɓɓe tum ɓe jaɓi hitande hikkinde ɗon ɗen ɓen ɗon yahi Madina hollitoyi wonɓe ton ɓen par ce que no jeeya e sabu ko yimɓe Madina ɓen atti silmude tawi kamɓe ɓe wonde yahudu ɓen Madina ɓen toujours kambana eno